Okay. I kublay iba titos kan bade perlok jonga ByElection MLA jong sora constituency leader lang mentara sini jingdan jongki ka pensingan ya I kublay iba Pius Marwen candidate UDP I kublay iba Nasar Marwen perlok be janda banga I kublay kini di rongda be wan nasional baru kita di perlok ni dan lang ipi baru jingdan jongki ga ai mensian ini bat kamta me ai kublai ipi di paiba nagi parti beper nagi snau beper NPP nasi kepada gue nagi political party kebalalong laknoi banya so bat ke UDP party kubah kini kepor ngai kublai ya ki peralok kongres lu kira semua alam bat ke UDP party ngai kublai kerpang lu hantam di jingkyrsan juga gelewan hangnya nadu kilong kue kilong pa kikon samla kan thai bersendang walangim shimla banya so bat ke UDP hendai kejingwan kejongi mentara sini hangnya kalong ban Yin ai di Jingkyrmen ya ka UDP na ka bynta kini ka ByElection kebansalang ho benai August mo August lane September last August lane 1st September lese khamtam rung ai kublai ki media reporter ki bedan lang ni di perlok lese nagaliang jong ki reporter ki solongo khandep namar Kelaban kue ke sin, kebangi pelong kue ke jingelang, hapo shalom club, ya haba I ba PNCM ila khot yangi, tang yangi kue dek di parti ru, ban ya kendua lang yang tu sini shalom club ban ya liu jingmut, ban ya perkhat, na ke bentau tau kertong yang manlang, ba iau, ya nagaliang jangaru ngalanek ban Lihat lane benek yang dan bentalang terus ni, hendak terus ni lakran hakmat reporter rubah tempat dia kesini bangin rai, shulong kesini bangin